Za razliku od Milorada Pupovca koji je u Hrvatskoj manjina, Milorad Dodik je u Republici Srpskoj većina, a u Bosni i Hercegovini trećina. I dok Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu kao države uvažava i priznaje cijeli svit, Republiku Srpsku kao državu ne priznaje niko drugi nego ona sama sebe. Put Bosne i Hercegovine odavno je odredija svit. A taj put prije nego što je odredija svit izreka je legendarni glumac Josip Jaković u onoj svojoj rečenici kako bolan Bosne nema. Bosne ima i bit će je ka zajednice triju ravnopravnih naroda. Idem po abecedi da se ko ne bi naidija na mene. Ka državi u kojoj žive Bošnjaci, Hrvati i Srbi. Zato je najpametnije gospodinu Miloradu Dodiku zaboraviti da je većina u Republici Srpskoj i neka se uvati onoga da je trećina u Bosni i Hercegovini. I da zajedno sa one druge 2/3, a to su zelena bošnjačka i crveno-bila Hrvatska, gradi zajedničku sriću. Ja znam da to zvuči malo patetično, ali to je zapravo jedna velika istina. Znam da je zemljopisno Zagreb puno bliži Banja Luci nego Beograd, ali isto tako znam da je Banja Lučko srce puno bliže Beogradu nego Zagrebu. I neka je, ali Banja Luka mora znati da ju sriću neće donijeti Beograd, isto kao što Beograd sriću nije donija ni Kninu. Pogotovo joj neće donijeti sriću ni Putin ni Rusija koje uporno prizivaju. Briga Ruse za nešto što se događa u Bosni i Hercegovini. A neka u Republici Srpskoj i dalje na utakmicama Srbija, Bosna i Hercegovina navijaju protiv reprezentacije države u kojoj žive. Isto kao što od Mostara do Vinjana Hrvati na utakmicama Hrvatska, Bosna i Hercegovina navijaju protiv reprezentacije države u kojoj žive. Ali navijat za to da Republika Srpska bude posebna država ili da bude dio Republike Srpske more samo oni ko je lud. A gospodin Milorad Dodik sigurno nije lud čovjek. On vjerojatno zna da nažalost u Bosni i Hercegovini o sudbini te države ne odlučuju ni Hrvati, ni Bošnjaci, ni Srbi, nego da određuje stara gospođa Evropa i mlada gospodična šinjorina Amerika. A oni su odavno rekli ono što je rekao Josip Jaković, Bosne je bilo i bit će. Zdravi i veseli bili. Evo, kolega je spomenuo obožavanje Putina u Banja Luci. Je li to neka... Pomenuo svakakve gluposti. Nemojte, ajde, nemojte vidjeti, on nije vama, on je čak i rekao da... Vi uzmete čovjeka pustite i onda niz ocjena o meni, a ne dozvolite da ja kažem da izvalio glupost. Nije, rekao je da čak misli da ste pametni, da niste lud čovjek. Dajem sugestije šta ja treba da radim i tako dalje. Ali to je njegovo viđenje, naravno. Ja poštujem to da on ima pravo da vidi.